le a o ka lia ma le loko ki ngā ma lo whaangongo ke le mea ua ko whaia. E le si I fo isa ukala. Le anga o lo ko whinga. E iai si levo e maua rurunga aku. E le ma whainga o challenge ngā lau whainga. E sa, ma whai aku pengi a minga ngara whapenga. Ma whai aku whapenga ngikala re. Asi kamare o kangi mai le ele longa koko. E le whai aku pengi a minga anga palasi mai o ia o se sui komesinga. Po o ia o sea, o aku ulanga ia maka aia le laka le mawhainga nga sao aku la ko leo ia oi. Perkalangan wha aku pengi a minga ai peikai. I'm just an inspector. Malau fionga le li pāle bia, malau fionga le whainga ma al tatu. O ai fo yol minsta o leo. E te tau ona matua I toe whai le lei se sue. Toe whai le lei se sue nga. E winga I le sue nga pengi a minga le sa whai le maliu o sina vaiana. Koe whai le lei nga se sue. O evidence fo ia ma mea umale o kakia I wale lopo fe o ia. Ai waru o loto le whamatalanga lea. O mai whamakalanga. Sorry. Waru le poile e moe ia pengi a minga. A o langa kala lea. Ka fio lai le mea o le ala whai ma ia lea ku muu lea soa kai au. Ai pā ma manu atu le tala. O le pāle mia o Samoa. O lea ua loka ina mai. E fesili ngia iona so tanga I le maliu lea. Yeah. Yes. O whaku ea. O ia ni whamau maunga ia oi o lea mea. Whama yes. Asiata. Kango e kusikusi I lalo le ia o whamau maunga. Ana o mo whaku. Ko I kiki a wha lima lau pepa ku kumu o le maa karakarangoa. Ngā ka kala ma wha asoa o mamai ai. The good thing is o lafo ia ke ia. Records o kalangoa ngai. Aole mera ngā. O whakoe mpio. Ma ioi. O kai au le amako wo e loka mai ai according to the process. Leanga o leanga mawai mea ia that belongs to her. Some of these things in the crime scene. Makaukia, lea. Usu penia mina I le tae ao le ao e whatau nuu ma activate loa le warrant lea. E le aka lea. E ka uma iai le ngofo ngaka ka lo fai. Do you know when I see this photo? E ka uma le ngofo ska ngaka wale fia wale kau le wha maongi ngau ngau iai. Mai wha matalanga mo mau whatua tua ina le. Usu penia minga I le kai ao. O aku malanga timo le ao loa oi activate le melea. Arrest mai. Pe yor mele nga o le ko so me ka vale sunga lau le mali ko. Pe for la ko mele nga o ka o mai nga o avesi lau le mali ko. E u ia o mea ngala ko fa ua po le a ku o ka mele i si sa o wale fu me fa singo ngai le ka si. Ai o le por kala mele le ka penga i pengi a minga malanga team. This is why I'm challenging o ko el team a pengi a minga. Please come forward. Kau ka kala mai o ko ngu mele. So ia ko ke la lafi ko ke sanga la lafi o le a. Ha ko ka penga ko ke o fa ka hu me rea. A le ana me nga kupu. E ka u ku pengi a minga I de kai au ai fe au mai longo man ko mai. Le ala u ka ngoi ka u ngai isi au o isi va nga yo so nga mo ka fight fa ka nganga. I refer to one of the senior avai se kasi o media seeing ni e kongo sa mo I already referred maka upule la fo o mangaru ngai fai la investigation e ma ofa fo. Ala o fa ko mako ngaru lue ku ai. O le mea piko I makaukia. E aru aku pengi a minga o le asa au nge whakauhu melea. E au ai longo. Sumai kongo le ofisa.
ai fa mai susua ai fa parasi aku le kusi o le kusi lea straight from the office of the Prime Minister. Who was then the Prime Minister? Obviously, or kanga kalela sa haungi o e loka mai. A le o koe sau I longa office as a PM, Supreme Leader. Le o sau wailanga whaakongunga. E ala mai le miniska. Fai mai le whaakongunga. Please remove Benjamin mariso so enga lea. Leanga e iai le karikongunga. Pale mia. E iai longa karikongunga. E le o sao ma le o ako akoa le so enga. Pai o le o question mai le kangaka o le supposed to be o le la koso mai ko ane mo ngofo question mai longa capacity o ia o le PM ai fa mai ele o ako ko e ilo ko ngai le ako ko so nga le please fa o ngar me ka o le pule mar power remove ese penya minga malanga team but please seek another team if it may to be from overseas opuya o ka la ko I got them all down I recorded everything o le mafa so yes nga boka ilo fu ka alo ni kai o hui fa ko inga o ma ko loia any witness mo me o malava fa penga record let them know that you're recording things write them all down o kiki ko ru ku la ma fa so I got them all down in writing ma e le o fefe fo I le mori maulia e come to light I le right time e mau popo mai ai a aor fa nga malo ma mau popo mai ai ko kongo makanga ruenga ma sao makanga kai fa kulanga o le biggest investigations le kasi le a akele le la se isa mo e mo o mia ai mesi fo e or pui pui ngor mo maunga iwe maka ukia ave ese o mai de kala asia o mo maulia fa mai fa ko a nga fa a longo a le kai a o nga o ko e vili mai penia minga wa ika fa pe fa mai malanga kala fa fonga mai o e longo fa fonga le lei mai a o e bo mai por kala mingi e fa fonga mai bo ki ronga o you him and God knows this o le ale wingo fa makala fa mai a makua fa a li ia penia minga ma fa ya ku upungi ya o e longo o le a o ka lia ma le loko ki ngā ma lo fa ngongo ke le me o ko fa ya e le si I foi sa kala e anga o lo ko finga e yai si levo e mau lunga e le ma fai go challenge nga lau fai ma esa ma fai aku penga minga kala fa penga ma fai aku fa penga kala asika ma le o kangi mai le longa koko e le fai aku penga minga anga palasi mai o ia o se sui komisinga po o ia o sea o aku ulanga ye maka aia le la kala kale ma fai nga sao aku la ko leo ya we kala nga fa aku penga minga ai pe kai I'm just an inspector e ui le ki ngā mare makui kui o dizia zo usu enga o maliu umanga o sau fai su enga a vaku o recommendation e ke a puki longo e ke si e makua e reside fa kasi ma ai se a ua e le fai ai ngā me le maliu ngai why e ui o lea o kari ei kala yang fa koe pengi a minga yawe fea la ua fai e awa as far as I'm concerned according ile mori mau nga umalo inga e ave e sea pengi a minga marikeis ave e se uma maisi mea fa penga fea la le ua ave e ngaka ilo inga ngaka ilo inga fea la le ua fai e le va ai mangu mai loa mare mori mau ka mai ka i o lise ko finge a lise ai mangu mai mori mau le a wo ki pengi a minga ale no o faita e o a ile maliu o pengi a minga sa mola o fa fo mai langa le o manga fai le ruling
ai o ke loa e makuare fia e question na ua makanga ruenga e question fo ia ua ko ke ai a fai ko langa langa ngai me o ai o mako kiu ke le fa kuskala ele ile vanga ese mai pengi a minga ma ke isle ai kupuro ma mele mari wai now o ke le fai aku langa o kala le ar mori mau le fa aku ko inga ele ile vanga ese le ke ise ma pengi a minga ai kupuro ma mele e o ke le fai aku sa kala e ele me ma ka o kia le kupu i o re kama ka i le anga afea ma pokaki e la ko ngeki de me o re kama ka i le afea ma pokaki sorry ko fa sa kama ka i le ko ru pokaki le afea ma mas ko inga si o mai maulo nga soifu la faele sa o nga corrections o re ko ru ai o ko ru pokaki a le sa fai le la le ngo le o manga o sa i le ainga le ai le se ko ru alo i o la faele e se uma fo i le lipoki nga i lipoki e ka ko ia i le mele o ke fai ako e lipoki le mea lai fa manga o fa longo longo ele aku ai le lipoki le mea sa o e kakau o ngai loa ele aku there's two different things. Don't report what people want to hear, but please report the truth so they will hear the truth. O le mea la le aku o le kamai kai le ko rua po kaki le wala ku i ngofo ai i ma fa avea ma ko rua fa po riu le skamos ko ingo la fa ele ele o karia inga kele le ainga o ai le loe mai kai le e kupe ala fa ele langa o la fa ele la ku mai fa e kele fa folonga kama ainga yung ko fa finge mo ainga o skaria ma fa o le isi ku fa finge o la fa ele la ngofo o ngofo ali e ngofo ma le leo ele kau mo o los fa inga le fa ola se kele o ngi me wa ele kau mo o la fa ele o le os fa inga le alenga singi ai o ke mo ko me ai le fi pele o ele nga mo mar ke fo ile o fe ko nga fo ai po fo ile nga ele os fa inga fo ile le le sa mo ko le ko mai kai ma le e mo wa ile o le ele o e ngo fo ko finga o la fa ele le lai kau fa ya ku ile o si le fi o ke ile li o ile la fa ele ai le va ai ku pulo mo me le o la fa ele involve mai lo pengi aminga so ai male aku o e aku vai pokaki ai kanga ka vale ngai o le ke le fo i o le story le make sense ese mori mau le ori ko ruai nga on pengi aminga ese la mori mau ese le mori mau le si le mea nga kupu e fara vela ese le mori mau e makua se isingi ese Samoa a fonga mai ele o mele le musu e siro makua via me velanga drug test I'm just saying la o ka ko yo le kau ke ma fau mai human rights constitutional rights and all the rights I'll quick and give me rights. Do you know what? If I were you, fear me, don't you ever wanted to talk about human rights? Where are Fiamaco rights? Of Fiamaco rights. So where is my rights? I'm a right le ngar ka ko kala ko ako mga karoka mako. Loka king fai popo. Loka si uso ya fiu si kuka. Lokas kam ko ingo o papa va. Oi, how many mo ale ko ke mga kaloka? O ngor ka kala ko mei. Ese kau falenga mo kiro kau falenga. Ai, mas e kau falenga. No, tau falenga. Ai, mas e ngā mea. Ai, ngai ko ke si la fia lele. Tala ngā. Ore ke le, mar ke le, ore ngeisho su e ngau kong koe fai.
E le o malie le maliu o pengi a minga o nga o le wharepui lo wharepui pokaki. He is not resting in peace. I am telling you that, and I am sure of that. E le o rest in peace e mafau. E o whengi rest in peace ringi tapo murder angar kasirwa yaso ai maua. O wheangi su e su enga o whapenga arvesili nga kou whailo ai ai inga o kanga kaya e o aku su enga e o aku koro longa le ai. Ala ke imere ai inga o la whaile. Ma kua whiika mai kua whawhinga o la whaile. Le ai se wheso ka inga o kou leo. Se i longo le ai inga e o aku se i kuku ma kilo i makar kanga kanga whaia mea. La e pisa mai le ai inga o ko rua ma le whangau ma le ai inga o pengi a minga. O ma le leinga pe pelo e porta ua. E ke vili aku e kongeki uma. Ka mare o porta ua sa ma le pa. Se kari iro ku le. Wharongo la e mai ki ngai. O ka la lea mai ka sen me kakaro wakanga ke mai. Ka e ki ngai nga. Ke rei roa heo ke rei masangi au. Ai la sanga kou whioki. Ko ke whioki a mangi mea. Profesiri nga. La ko ngau ako ke mamai ma ko uma ko ya whapengi. Ai ko ke reo mai ako ke kau kasa. Uma ngai o ole le ainga ko rua pengi a minga mama ko pengi a minga. E la ko e mua vili e pe a pa nga solo le whaingor keisi. Wea. Hare o mo ko so ka ia ku ia Samoa. Le ora ke wala ki tau te ia. Lai fa fe kai rungo le tau te ia. Ngala ko loa. Wa far pui po kaki. Wa o manga lau le yunga. Ai le ai mangisi o la ko o mana malama. Oh my good boy. O feangi mea i lano le la ma le masinga ma feku ma o le langi. Ua whaingi ko keis e au ngoa ma le avako a ingo ka ngaka ua maari liu ma feoki ka la ko loved ones. Karu mea ia. Tole. Ka fio lai sole. Ko wola le alolofa. Ia ngau ufa iloa. Ka sire su esu enga kele. Ma ilo ukari kongunga o le mafua anga kongu lea. Na matua whaapongi sa inga i le mafau fau o fia me. Ma ngau iloa. Ia whaafare pui mo moala auki. Ka ro fai. Talo fai lo poto leanga. Talo fai au fau nganga e kau fai. E upo mungi. Leki oa. Fiu ngai fai fe au. E oi fa fea ngai ngang kau ma fai e koe whaale leile rua va. Yes. Umako maua umakala. E oi kai o le whakasa. E oi kai o kakoriko. E oi kai o le meko kisi. Wa faa fia nga kau ma fai aku ya. Oi fia me. Please do something. Whaale leile rua va. Langa fai o leile o loa umariko ken ala le uka ua. Ale uka ua. Langa renga sa unge roka mai oe le melia. Ai ngofo oe pingire. Whakanga au mai au soft talk. Soft, low voice. Ma low kulanga oe roka mai kai. Ma lea, wa ngofo play mai au katia. Ma low leo re ngai ke kau wha sofia. Ai e manga o se i loka la audi. O e kaunga roka. Tei according i re kala lea. O oe le ka ngaka sa o lea nga sa ungi pengi a minga malanga team. E ako e loka mai. Ai ngofo o e twist le mea marau kama o whauano. Ai whao ngā ieri so su enga skama o li o whakau malama. Kuri ei fua mari o ia. Ai vai raka ko. Leo vai ka ko le pis for paso le. Li o whakau malama. Ke rei o le pis so le paso le markulanga o le. Whainga o le keiso o e lewa. Ka o koe runga lau o te utai ai. E oi. O kou sila sa moa i le mea o kura i mai. Lela a susunga I whaafia ngai kam whaururunga o I kalesia. A whai o lefo ka o kou mawakari. Now this is the real reason. Finally la will make sense ya kako. Le whaauli ko le lo makua ya la au del maria ko. Ai sea. Le anga fo I o langa upure nga whai. Se ranga o kama e wha ike mea kauranga langa. E se kauranga langa. Are walanga koi malalo nga vai. Le walanga langa o le ala mele wai. Le walanga mai malalo nga vai. Yes. E walanga mai ma mea ia le makua ika. You know, to be honest, and I thank God.
leanga nga reach out to my unga levang usu ea se mori mau o mariuro pingia minga. Because it did not sit right with me. Ele kaiminga maliu e kamale. You know, when I saw his daughter crying, e me kupulong kama, I cried. I stay awake that whole night to watch her. I did not know her, ke le masangi, but somehow I felt so connected. Te hao kangi le kangi skingiki. O whape, okay. Okay. Ape o mawhaare na ngonga nga maua kai mi fo i o le mali o ka male o tua. Inga ua kangi kala kala mai si o ki ngā ia Rose. O maka maka kua i video nga awa o kere fia inkaresi kere ngai mea. Honestly. Kere fia inkaresi kere ngai mea. Ai a fai o le mafua anga lea. Nga wala au inga ia o ele tua e whakura i ngi pokala mi o kauka ia e ngi kai. I guess. O lea. A fai o le recent leo nga reisa i ele tua le Blue TV. This is the reason. Ala le walu. Ai koe fo i mai lava, koe fo i mai moni maulea. Koe fo i mai lo right time for my asiaka. I am ready to talk. You can record me, you can write it down, you can do anything. Also, please, you can refer me to a trustworthy friend of yours here in Samoa. I am ready to talk. Yana? Pena? E share ka ngakarenga sa aungi a vefa wharipui, e share ka ngakarenga. Ele i se ea la predictions. Ele se predictions la ngā karangoa ku lea nganga o lea kua. Leo kire uwhapa, I'm not bragging about anything. Ai se me o ke whawhikai ia i le kaukua ale Blue TV. Not me, not Godfather, not lea tua, not Hana. La ko uma sauni, ma ko uma ngā amai e lea tua e whao ngā ene ngā kai. Ai se mea e o ke whawhikai e. A lea ua kou sila mai. E kuai ia ai whai mai. O lea whai la upu o whai aku. E ao ngā ko ngā whiki ai le umi. Kāre ngō whekua, o a u fo i le whaasara lau mua. Pea ngō whekua, o a u whaasara lau mua, ngā mua public lava, lo u le kari ko winga o fia me, am I right? Ngā fo i o rike mga kuar mea ngā. E kau public, aku lau criticizing of fia me, I message mai si a ua kua e mok whaasara lau whakat, ma yoso, please be careful, lea ma lea o whekua, please allow me, because I know. Ia fa mai, ia yo ya mari, se le ia yo le e kausoro au langa lok fa longo e ia ngai mela ele fie lo makoi, ia la au di fa loko i fale ia makoi so au ta ai fa mo ka ko pisa kele la va ku le ai no, please. Faile me ua va ku ele ku ia oe, le anga o lau fa sara lau, e se mane me anga mai ele ku moha. Ia. E se le me anga mai ele fa si o manga, e se oe ia. So for lau oi le me a e alofa o ia fia me e ro ia o ingi reason e alenga au e ki fale anga fo fia me lenga e ro ia ingi reason ia ki o au lucy lau trust I have my reason e ko vai ar ma firo inga malo mo ko singi o i Brisbane kau singo pi mai nga ngu ia kia ai wanga fai mai ia kia wa mu lava nga o a kings wo le kari ko winga ya wangila le fo o koe mua koe whaailoa mai a kia ule mori mau wha ako kua inga ringi. O le mori mau lea e mo o mia i keisa lise. Lise, you have this. A e fia kongeki makalangoa mai malauno ia, I am more than happy e release a kia ki oe. Whai e kufa akasi pieces o le pasos ngai, kasi mo o mia e kako ku. O wile, a whai e kaunga o i kaunga malala kakaya. Kou! O i kaunga malala. Oi o kou e kou ke o mai kou ke lema kou ke mamusu e vai kou drug test o le ase mea siri e hei o kou ia mako se ka o manga sesi ka o mai e sesi se mea se kasi e siri a kuai sesi ngai lo
o ki uri lele kinkiki lele e se me se a fai e o isi ka ngaka le fare pui pui ara o fai fia ngi o ainga wa o le fare pui pui la le kangi mai ka fai ngaka le afu o mako e isi ka ngaka nga o e le ka kaunga o ala e fare pui pui ya a wanga nga sia ke core system ko ke le mau roka ka sa ka ngo ka roka ko mai ka roka ka ngaka e ka uru al maruanga ko ke le mau ro ai maruanga sa o mai ro ave ngai maruanga o ngai maruanga ngai ko ke o mai ai afi a ko fiu su ka 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 le pe fe ya pia ko ke fo o ingoa ya o ngai o ke mai la uri ko pa wa ka ko ke e u yang ka le pe e au ko nga fu ka le pe a wa system nga ka ko le how many people e le o justify por le avenga le ave a le ko ke ngofo mangai me ke kere ko ke ngofo mo ko ai le mfenko ai ka ufengi harmony agreement no more so ngala u le mali to lo fu ngal par mi awa nge i koe whaia ngi me o ngi harmony agreement o karsanganga. Please, you are called in such a time. Ele whai ngofie, mau ki ro uma. But yes, you are called in such a time. E whakau nuu mai mea. Le amo ke la lango. Na la fo ile ke sila mai ai. Whawhikai ai ngai o uso a whasalala. Le kau ke kufa kasi. Ele ai se mea la asui ai fuar ka kou. E se mea la asui ai. Ma o kere o popole ele kau fa fefe mai sa mo kula fo I know conclude dai va nga le on ka ko kurola ile e ka ko da penanga me fa so ni se va ngole media watch le te sala ya hana se fe kwala ukala le a o mangua ko ke se le fia va nga le la bo pa ai ku mo I am allowed to say this ele fa pe o se va nga va mangua I fua ia pai mana fai but let me say this and allow me to say this wa ese ala va ai ku fa masingo nga sa mo e si la fia le le fa masingo o lea e kau mawhai le whai ngā mālo e wha a koa le ngumela e koe whisuia i e ma wha sao sao kula fo ai ko ki sila koe ruling i o whai mai wha masino o le kau mawhai le awari e ka pēla no e wangi a koa now this is me personally o le mea e o kou wha masino o le ua represente o kou suia i skaile kula epa no I'm just it's a question I'm asking because I'm allowed to ask question o kiu kele o kaka whai whesiri o lau whesiri o ko ele o ko representing al HRPP o ko representing al le kuanga la nga foi o vai vai la o ko o ke o foi ko le ko ora le makaka o le ku o ko fa masingo se verbo la kala nga o man ka mo fai ku le e pa ilanga fai ngu mena le nga ka foi no ilanga i kuanga i last year nga o man ka mo fai ka maro e fai uma mea ia ele i ma fai ale o man le kari o pa lo kale o makua pare se furukas a o ile o fa ka o ke e mai ka ningai e ala ia ko fai uma so le o fai o ko fa masingo o le ngau ko fai nga malo se i koe fa a ko le lua vai ko ai se koe fai fale le me ia ko o wa tu lua o ko fo fonga ko mai ka kala mai o ka ko kula fongo ko pe lau lu lau fa ka kope e u isi ai o nga ais o ko wan ko mai ko pisa mai ala le ka mo fai fai nga malo sunga la au le mari to e ka wala ku sui mamalu mo par bingi se koe ka fa a ko le ngo mela le ai se koe ave i kuanga me le fe kau ai koe ke fa le ma fa sa fa ngifo e ku sa ai o lo ko mai ma lo ko ka alanga ala me le o ku so le pe wala nga e o ku ya na ko ka ngo fila fa le nga inga HRPP fa le nga ko i mar fast o le yunga le ya ka yo i se ule ma ko i o fo le lo ai nga me ko ke fa o le la ngo fo ngo fu le pa la fa nga mai o ko ku ai o se me le fe kau i lo ko fe ke nga o e ngai me fa mai or ka fa ko kau fa fe ngai o i fa ka wa ngai ai nga lu fa kas ale pa vai ko ngai pe ko ka e se me la fa yo ko o la nga analysis ya ba ko si sila samo ya le fa u fa le ko ngo ku ya le ko rupi
o ko vai ka ko le o fai le ruling ele kalia le apidi a le fa sa pa sui ma su pa mai nguku o mori mau le pe pero solo mori mau a le o tinai ele apidi ai sa ka ka ku ua vango le nga o le fa vai ku o le pa para lupa mai ia fai ngo mori mau ale un ngali le fisu su ya ka o ka le nge fu ngi ko inga pe sau ya ka yo le se ma kila le kiuti o fa ko singa lau ki muia ai o so mai kiuti ka ku ka yo le se ai kiuti le men ku pore fai pure e chapipi o feangi mea ua fa pe le ala le o ke fai aku o ke moe manga ku ngaku pe o le moe ka mo ape ya anga lau fionga ku yar ka marfali o e sungu ia le ko or ko fa ku uro loko ko ngama va ai ia le ku langa le vai mangua ka penga ka ko fa lau do ai silang le anga ese le mere le o kiuti mai o kiuti mai fai nga mea ai o kiuti mai mea wale ko ia ile nga le ko fa ko ku so le ku ngai le wo va ye ko le ku la i mai nge ke mingai e pe a ken sanga i fai nga malo fam singonga e ko miri ni kala ya la sanga miri o ko o le fe ko i fai ngo fai ei mo ala ma ko mo ke o le media pa wa yo ka nga kai fa ka nga ma ko fisiri nge me ya ana la nga le ngai kai chom ka kuli chom bis ka nga isi media me po le are fa ma ko ki nga we are allowed to ask those questions o le mo ke criticizing o ko le nga ele o mangingo ele o uniform ko fa yunga yes anga mako fa aya ku nga uniform fa kasi fa ngo ko fa yunga manga kasi fa kasi o le ala me ala mako criticizing ai le mo ke le nga ngo fa pe ngor malo la ngai fa pe benisi o ko uri ngal manga o ai malo a o le ale sa ilingo o le ami ko e fa fe nga fa ke o tita yo di seu i me nga fai i fa fo aku o le pirioka o fa nga fa ko sin sa o nga ngor kama ko how can if there's no can